Ngiyabingelela ibandla ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu ukuhlabelela okumnandi. Kuthi ukuthi ngizaso sibizo lami eMakhokhoba ngilise eMakhokhoba lapha kuhlatshelwa mnandi. Amphambanisanga. Ngilizwe ngathi mphambanisile. Ngizalisuse eMakhokhoba ngilise eMakhokhoba. Ngoba lapha kuhlatshelwa mnandi. Siyabonga kakhulu. Vele likhona apha ngitsho phela ngingo eMakhokhoba. Siyabonga uNkulunkulu olomusa lothando, siyabonga ukuhlabelela okumangalisayo okumnandi kakhulu. uThixo usikhokhelele ngendlela emangalisayo. Siyabonga kakhulu, sifuna ukuthi sithathe ithuba leli njalo ukubonga abanye besikhuleka singekhaya, abanye sikhulekile la izolo lapha sithandazile. Anti singacela kumele sibonge. So sizathatha leli thuba ukubonga ukuba umntwana akade swelakele usetholakele. Kumele sibonge, singabi ngabacelayo kodwa singayi ngaphi singabongi. Ngakho sifuna ukuthatha leli thuba lokuba sibonge. Buya uzosithandazela, uyizosithandazela, uzosibongela. Baba wethu osekhaya ezulwini nemhlabeni siqu somoya, thanda ukukubonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lomusa lothando isikhathi zonke, uNkulunkulu ongatshintshiyo thina yithi esitshintshayo. Cela zona ungaba lathi khathesi Nkosi buthene khona usitshela Nkosi indaba ezinhle. Siletha njalo isibongo esikhulu Nkosi omntwana obecatshile. Bekuyimhelo yonke indawo Nkosi Jehova. Siyabonga Nkosi, siswele amazwi adlula wona lesibonga ngawo. Okunye Nkosi uzangezelela ngegama lakho Jesu elihle lihlala sinaphakade. Amen. Namhlanje kusihlwa izolo sithe therapy, anti umuntu engaphuma esibhedlela sokumele ayehlasela. So namhlanje isihloko sethu sithi sona attack. Right. Sithini? Yes. So abe-MNS abenza lokhu bafuna ama-topic. So abenza i-live stream lapha. Sithanda ukubabonga kakhulu. Angithi phuma kuhle. Anti libukele lihambisa ama-link yonke indawo ekwenzela ukuthi kuhambe kuhle, abantu babe bathole izifundo samukela lababukele besemkhathini ngendlela eqhakathekileyo. Siyamdumisa uJehova olomusa lolothando. Ngifisa kubana ngigijime phezulu kwezinto ezinhlanu eziyi-problem singakahlaseli uhlupho ezibangelwa ba ku-digital space kakhulu. Izinto ezinhlanu ezimbi engifuna ukukhuluma ngazo. Okokuqala, okwenzakalayo ikuba umuntu uyaswela intokozo uma engekho online. So ukubuya kwe-Wi-Fi kuletha intokozo, ukuhamba kwayo kuletha ukudana. Ngike ngaba ngu-youth director. Ngingu-youth director, ngafunda lokhu, ngakufunda masinyane lokhu ukuthi nxa ufuna i-camp yakho ingabi labantu abatsha, ihambise endaweni okungela network. Ngombuzo wokuqala bayakubuza ukuthi kabe kule network yini? Ngathi hayi, ama numbers akho azakwehla azaba malutshwane kakhulu. Esehliswa yikuyini ukuthi kuyabe kungaposteki ama current settings. Ngiyedwa. Kuyabe kungaposteki ama current settings. Kule youth lapha? Ikhona youth. Izolo sithe sixoxa lapha sithe thina kula youth healthy. Ngathi mina kodwa ihope ikhona, and ihope ngiyitholile. Khona iyouth ele-16. Iyouth ikhona phakathi kwethu, kodwa hayi ngifuna ukuyiphakamisa. I-healthy iyouth yakhona ilo-16. Aniliyakhumbula ukuthi sifunda ngakho izolo.
ilo 16 so kumele ikugcine iku 16 khona lapha ya. So uma kukhona iyouth ele 16 eyodwa kuthi ukuthi there is hope, ithemba likhona. So ke into yokuqala ukuthi umuntu nxa engaba offline kaselayo intokozo, so lokhu kuya affect imuli kakhulu ngoba kasatholi intokozo ngokuba labantu, uthola intokozo ngokuba le connectivity emkhathini. Lumuntu ukuze athokoze kumele efonini yakhe kube le data. Endlini bengaba banengi, this person will be lonely in a lot of people. All right. Okay. So okulandelayo umuntu oku 80 kusiya ku 100. Liyamkhumbula 80 kusiya ku 100. Kumbe ku 31 kusiya ku 100. Umuntu oku 31 kusiya ku 100. Uba lohlupho lokuba le attention span ephungukileyo. So what is social media does? Okay. So nansi parable. Mfungenzi parable. Asonto eyenzakalayo. uSathane labangani bakhe babexoxisana. Bathi bona sesiyafika iparable le, anti parable ngumfanekiso. Bathi bona sesiyafika le uJesu lapha azasibhidiza khona. Sifuna ukuthi senze olunye ulutho oluzakwenza ukuthi abantu sibagole. Kwathiwa lethana ama suggestions. Yalethe enye ingilosi, yalethe enye ingilosi. Enye yathi yona mina ngilayo isuggestion. Wathi yipi suggestion? Wathi ngifuna ukuthi siqale senze into enkulu so bazabe bebuya bevelela khatshana le bezoyibukela, izabe ikhipha izinto masinyane izitshintshanisa bakholise babukele utiki. Abadala bayamazi utiki kakicho. Babukele utiki. Nxa bebukela utiki bakholise ukumbona utiki. Sisayibiza sithi yini into le? Bathi yibhayisikopo. Bathi kodwa into le izahlupha ngoba nxa besuka lapha ekubukeleni bazahamba bexoxisana. Nxa bexoxisana ubudlelwano babo buyaqina. So sifuna into ezakwenza ukuthi bengahambi bexoxisana. Bathi asisusene ebhayisikopo, into le kasiyiphunguleni ibe ncinyane. Umfanekiso. Nxa isincinyane ibe ncinyane njani? Ibe ncinyane okukubana iyangena endlini. Wathi into enjalo ingenzakala. Sizayenza into enjalo. Into yakhona izabe kuthiwa yi-television. Siyifake endlini. Ukuze nxa sesifakile endlini, vele bazabe bonke beyikhangele. Omunye la eyikhangele, omunye la eyikhangele, omunye la eyikhangele. Kabasoze baxoxisana. Bathi right. Kodwa bazasuka phela sitting room. Wasesithi omunye mina sengilayo i-answer. Asiyenzeni ibe ncinyane futhi kakhulu, ibe ncinyane kakhulu. Wathi ibe ncinyane njani? Wathi ibe ncinyane ukuthi yenele esikhwameni sabo. Ukuthi bengasuka e-sitting room bayabe sebenelisa ukuyibona noma ese-bedroom. Wathi wena usiyitshayile. Yikho uSathane kwenzayo kathesi. Wasicela kutiki ngale. Kathesi TV sesiyibone efonini. Sesiyibukela lapha ya. So i-attention span yabantu iyaphela. Ngenxa yokuthi i-TV masinyane izinto ziyatshintsha. Lapha nxa sesiyatshontsha le ngiyambona nxa sesiyatshontsha lina limbona. Ngiyambona nxa sesiyatshontsha. Engakatshontsha khona lapha kuyatshintsha. Sibone umama usezihambela uya emkambo. Umama esahamba siye emkambo esacabanga ukuthi impahla zami ziyatshontsha, nangiyana setshontsha futhi ngale. So abenza i-TV babakwazi ukuthi kumele ingqondo yomuntu sidlale layo. So i-digital space isikwazi ingqondo yomuntu isidlalwa layo. Okay, alright, mana ngenza okunye futhi. Izolo belilalela uSakhelene ezinini. Ayitsho. Sakhelene i-drama nje. Bekungela muntu kade kungela uyilalela so uzwe sibili ulalele bese act drama ulalele imfanekiso idaleke ekhanda nangengedwa likhona imfanekiso idaleke ekhanda kumbe ububala ibhuku izolo bekulama peseta
lama Mills and Boone lapha ama 2K se swimmer manje kathesi lama Mills and Boone usithi umuntu ovisithi nxa ebala ipeseta awubone umfanekiso ukuthi wenza so iromance ivichasiswa ngamabala kodwa icreate ke engqondweni mina ngingedwa kodwa namhlanje uSathane uthena hayi asikukhiphene emabhukwini asikufakene efonini kwenzela ukuthi kube and in the process sokubulala icreativity yomuntu yikho kade singasela abantwana abakwaziyo amavesi angu100 izolo abantwana bebesazi amavesi angu100 because it was in the hard copy samba sonke so nxa sithenga ipamphlet e-hard copy sawe singathi ukuthi promote i-ABC sincedisa wena ukuthi welapheke mina ngingedwa so i-attention span then bantu abatsha ku-uniform hayi lekwazi bayaya asosono lingakhuluma ku-uniform fear of missing out akitsho fear of missing out so abantu baba le stress nxa ngingekho online ifomo singichayile because I will miss out so anxiety levels ziyakhwela le stress siyakhwela right kulento okuthiwa yi blue light ekhitshwa ilokho i-blue light leliyana nxa uqhubeka uscrolla usembedeni does this sound familiar uscrolla usembedeni kuletha i-poor sleep noma ngazulale ingqondo iyabe ikhangele kawusoze ulale bese kuphungula le productivity yakho mina ngingedwa namhlecheche samba sonke so ungacithi light uqalisa ukuscrolla usubulala iability yakho yokulala kuhle awusoze ube le good sleep awusoze ube lokulala okuhle so ukuze ukulala kube kuhle yikho kumele kube le take free room angilava ngani lapha take free bedroom kuzancedisa ukulala the west labana baku 80 kusiya ku 100 lokhu yikho okubahlaselayo lifuna ukuzwa increased depression and isolation labana baku 80 kusiya ku 100 so ngenxa yokuba dependent on the internet umuntu wakhona more likely ukuba le depression unfortunately kulama sites ku network ku internet kulama sites ku internet on how to kill yourself ama sites are dedicated ekuncediseni abantu ukuthi ba commit suicide so umuntu lo nxa ese dependent kangaka ianswer uzahamba ayidinga ngaphi online engaqalisa ukuyidinga online nxa ku Facebook yakhe okuyabe soku appear kakhulu yilokho kade kudinga ku Google alright ngikuchasise njani lokho lesamba sonke ungadinga uthi building material right liboke likwenze ungadinga uthi building material ku Google building material kumbe ufunani bricks kumbe ufunani stones kumbe ufunani usuvula ki Facebook yakho uzabona sikunika the same thing
mina ngingedwa. So umuntu lale nxa edinge ngale, nxa esevula kuma social media platforms akhe, kuyabe lokho sokuphopha khona lokhiyana ajayele ukukusearcha ngale. So usesiba prone to committing suicide. Ngenxa yokuthi ule depression edalwe yi-digital space. So kuyasweleka kangaka, lokhu kusi-affecta njani njengemuntu? Kuyasweleka kangaka ukunanzelela. I-test leyana kumele uyi-carrying out. Unanzelele ukuthi ukusiphi isigaba. Nxa uku-general ward awukho safe. Ngoba kulula ukuthi utransite uye ku-high dependence unit. Nxa ku-high dependence unit awukho safe. Nxa ku-outpatients futhi kawukho safe. Ngoba kulula ukuthi ugcine usuku ICU. Anti amabala ami lawa nxa ngiwasebenzisa sesiwazwisisa ngoba sike saxoxa ngakho izolo. Angitsho sisonke. So kuqhakathekile. So lezi izinto ezinhlanu, i-reduced ability to feel happy or to feel joyous when you are offline. Number 2, shortened attention span. Ukulalela and impaired focus. So you unfocused youth or unfocused adult. High stress and anxiety. Ngenxa yokuthi there is always that fear of missing out. Number 4, poor sleep and productivity. Umuntu osefonini ngaphandle nxa umsebenzi wakhe usefonini. Umuntu osefonini akulalutho oluhambayo. Yonke into iyabe imile esefonini. Mina ngingedwa. Then increased depression and isolation. So kule mechanics eyenzakalayo esizakhuluma ngayo, but yekela ngithi mbijana eyenzakalayo ku social media. I-mechanics yakhona ngeyokuthi umuntu engaposta ulutho kumbe i-status osiposte ku WhatsApp. Kenje, alright, mana ngubuze ngale indlela. Lingathatha i-picture libanengi kuma singathi siphuma i-church la, ngithi yazi i-picture le yabantu bonke kade bese church ngiyayifuna. Asimeni lapha yana abe MNS photography basithathe ini i-picture ngoba bathatha kuhle ama-picture. I-picture leyana bese besithu engubo yenje. Ngubani omdingayo kuqala epikitsheni? Ngumtshumayeli. Zidinga mina. Kumbe khophana sithatha i-picture. Besasilayinisa abe MNS besasilayinisa laphana. Uyezomisa ungangisithi wena, ungangisithi wena. Indaba isithi ungangisithi wena. Ufuna ubonakala epikitsheni. La nxa ipikitsha le ingasozibe ngeyakhe kodwa ufuna ukuthi yena abonakale. Engathi ezidinga laphana abesebona ukuthi unazibani umfihlile so, lo sazibani wamfihla ngapha wakhanya ethutsha mbijana. Kathi bena yikumabani khona lokhu umuntu sesima phambi kwami. Kuba yinto enkulu kakhulu ngokuyi-science okukhona. So ke i-picture leyana asike sithi sipostiwe egroupini ye-church. Abantu sebeqalisa ukukhomenta ngabantu abababonayo lapha ya. Yiphi comment oyabe uyimelele? I-comment yami ngami ngingazipostela ku status lapha yana. Kulala phano kuthiwani? WhatsApp status laphana kuthiwani? Kuthiwani? Lokhuyano okulama reels. But kulalokhuyano okwehla kusiya phansi lokhuyano kutshengisela ukuthi ababonileyo i-status ngobani. Ama viewers ya. Okulelihlo so ungakupressa konke. Indaba sikupressa konke anokulilihlo konke. Kulelihlo ke njalo. Kulelihlo. Kulani ke? Indaba sikupressa konke anokulilihlo. Ufuna ukubona ukuthi bangaka sebesibonile ini. Indaba sifuna ukubona ukuthi bangaka babonile i-status sami.
Yebo ma. Ngifuna ukubona balendaba lami. Akitsho. Ngifuna ukubona balendaba lami. Khona bengafaka kuzinhliziyo lokhuyana okuyigreen. Nangakufaka kuzinhliziyo lokhuyana okuyigreen kuba kuhle. So bayenza iscience leyi bayenza kuhle iscience kuhle. Yes. Kuhle kubi. Bayenza kuhle kubi. Ukuhle wakhona sizamthinta kusasa ukuhle wangikhona. Kodwa mana ngithinta ukubi wakhona. Bayenza kubi ukuthi wena uhlale ufuna ukufaka omunye umfanekiso ozakwenza ama likes amaningi. So ngenxa yokuthi ule desire yokufaka umfanekiso ozakwenza ama likes amaningi. Nxa engekho depression, anxiety, stress abazange bawuthande. Akulandawo eqamba amanga njenge social media. Akula muntu omubi kulo muntu o physically challenged. Akula muntu okuthiwa mubi. Akula muntu omubi. Antsho phela yi? Umuntu ongakhwabitheki angilabaleli right. Umuntu ongakhwabitheki engaziposta lapha uyezwa abantu besithi yeyish. Ayisibuhle bakho bayakubulala ngamanga amakhulu. Kumbe ugqoke kubi bathi hey ubusmart okumangalisayo. Iscience yakhona ngeyokutshelana amanga. Balutshwane abalesibindi abazawutshela ukuthi hayi ambogezi. Balutshwane abalesibindi. Ukuthi lokho akumechi balutshwane abazakutshela khona lokho. Balutshwane ngenxa yokuthi abanengi bazakhuluma amanga. Ngalokho oziposte ngakho usugcwala usukukhukhumala yiyo iscience yakhona esetshenziswayo. Ayiqali namhlanje. Iscience le yaqala ensimini yase-Eden. Inyoka yathi yona you'll have many followers because when you are like God you have many followers. Just eat this fruit. Ungadla nje kuphela uzaba lama followers amaningi. Yikho abanengi benqunula kumbe begqoka half ukuze babe lama followers amaningi. Balandela unina uEve. Ngemva kokudla isihlahla bahle baba naked. Mina lizwana. Ngemva kokuposta into engaqedakaliyo usu naked. Phela uzaba labantwana kusasa ayikhohlwa isocial media. Vela ayikhohlwa ihlala ikhumbula. Kule into okuthiwa ngo screenshot, download zonke lezana izinto. Zinengi. Screenshot, download. Aliyawuza. Wena ungaya delete kodwa thina sase screenshotile, sasi downloadile, sesisevile. Siyakunika evidence yangikhona. Angikwazi mbe sihamba sonke. Ensimini yase-Eden kokwaqala khona iproblem kami. Iproblem kamina okwenza uEva adle isihlahla yi too much overestimation of self. Anisibali verse. Attack. So mele sihlasele le problem angitsho phela. Likhona. Le problem mele siyenze njani? Sihlasele. uJohn chapter 12 iverse ngelika 24 sesihlasela le problem. Most assuredly I say unto you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much fruit and grain. Samba sonke. So Jesu ukhuluma ngokufa kwakhe abese ukukhuluma ngale indlela uthi yabona ngaphandle kokuthi mina ngife angisoze ngiproduce mina ngingedwa. Ngaphandle kokuthi wena ufe emulini kakusoze kube lobudlelwano.
likhona mina nxa ngiphila if I am puffed up social media actually makes me puffed up proud bangitshela ukuthi akula muntu onjengawe vele akula muntu onjengawe mina ngingedwa bakuthembisa iTower Light leTerminus yonke into bakuthembise izulu lomhlaba ku social media will promise you heaven on earth kodwa kuyabe kungekho ngaphandle kokuba ngife kudinga ukuthi ngife iverse yami yesi2 Romans chapter 12 iverse ngelika 3 do not think of yourself more than you ought to think nditsho njalo iBhayibheli sikona do not think of yourself more than you ought to think ungazicabangi kakhulu okwenza singazwani emakhaya ethu yikuthi we put a high to up. Father, think of yourself with in accordance to the faith that God has distributed to each of you. So mfisa ukuthi sihlasele linto kuthiwa i-digital world ngale indlela ngamavesi lawa esiwabalileyo. Number one likhona. Number 1 into ezintathu. Number 1 don't overestimate yourself. Okay. Overestimating oneself leads to aggression. Umuntu engazibona engcono kulabanye abantu uba lodlakela. Amakhaya adilikile ngenxa yokuthi umuntu has been bamfaka self-raising flower ku social media. Bampompa lo nina kasamboni. Bampompa lo mkakhe kasamboni. Bampompa lo mfowabo kasamboni. Ngoba kade lokho epontshwa ngama emoji athutshayo lokhu ngama likes okuthutshayo kulokho kumnika ingqondo yokuthi wena kula muntu onjengawe akula muntu onjengawe wena you are the best wena vele uphakeme wena umkhulu ezulwini uSathane okwenza wathutha wafaka an overestimated value on himself wathi yena lapho uNkulunkulu angifake khona indawo encane kakhulu I will ascend above the stars of God I will be like the most high I will sit on the mountain of God ngizaba njengoNkulunkulu so namhlanje kusihlwa simele sibe le deliberate attempt to attack this selfish spirit elethwa yi digital world nxa singayihlaselanga akula makhaya azakuba khona amakhaya adilikile ngenxa ye-selfishness umuntu uyaziphakamisa azibone engcono yakubone phela umuntu lwana onguye yedwa ngakibo olemota uyaphuza emfeni bamlindele bathi ubhutuza buya mina ngingedwa ubhutuza buya aphuze ngaboma emfeni ubhutuza buya nxa ebuya khona laphana ethi kanti kuyini okushotayo abe sechaya alethe imali yonke enze konke abambe abantu at ransom ngenxa yokuthi yena ulezinto don't overestimate yourself ngoba ukuzi overestimate angizayithi ukuba le mali angitsho sonke kulabantu abale mali abalungileyo okwedlula thina esilemali encane amakhaya adilikile ngeoverestimation so ke kumele ngisebenze ngizi-estimate njani iBhayibheli lisitshelile ukuthi indlela emele ngizi-estimate ngayo lithe ku Romans 12 verse 3 do not think of yourself more than you ought but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith that God has distributed to each of you so ke mina kumele ngizicabange ngendlela uNkulunkulu anginike ngayo ukholo sihamba sonkeni na ngoba uma ngingazicabangi ngokunjalo oara labana abathathu lebakhumbula oara abathathu number 1 relationships will be ruined our roots will be forgotten our roles will be neglected mina ngingedwa ama relationships azakonakala ngenxa yokuthi mina ngiyazi overestimate
awukaze umbone umuntu ngo5 ekuseni lisiye town lidriver osezondile ngo5 kuyini kwenza umuntu azonde ngo5 am 5 am usezondile selolaka ngo5 am kungenxa yokuba umuntu lo uzibona kulomunye umuntu ongasukiyo ongasuki vele kumbe uya-reverse uyakubona ukuthi uya-reverse yena uyabuye egijima pepepepe wena uya-reverse uthi yena mina yimi kumele ngihambe wena umelanga uphume uyabona ukuthi lindawo kakuphumeki umuntu wakhona overestimates himself uzicabanga yena ulezinto ezintathu ngithe ngumkhuhlane ulomkhuhlane kuthiwa yi-meiosis leyazi meiosis ilomngane wayo kuthiwa yi-iosis futhi ilomzawayo kuthiwa ngu-meiosis me I and myself umuntu wakhona uyazicabanga kacabangi abanye abantu ucabanga yena ngokwakhe engaposta secompare ukuthi post kabani le post kabani ubani ulama followers amangaki mina ngilama followers amangaki alale ele stress ukuthi ubani selama followers angu 20,000 amlokhe ngu 2,000 putting overestimating yourself. Number 2. So ukuhlasela lesisitha, let's estimate ourselves ngendlela uNkulunkulu athe sina sizilinganise ngayo. Okwesibili, fall to the ground. Verse 10. If a seed does not fall to the ground, it does what? It will not bear any fruit. Fall to the ground. Kulebala elakha imizi. Lelazibala lakhona. Humility. Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus, who knew ukuthi mina ngilingana nobaba kodwa wazehlisa. He fell to the ground. Wehla weza lapha emhlabeni. Liyabona madoda labo mama bantwana lamajaha mntombazana uJesu wayesenelisa ukuba asihlalele ezulwini engezanga lapha emhlabeni kodwa he decided I am going to fall down to the ground and be like the most humble servant ngibe phansi laphayana ukuze ngenelise ukuba phakamise ukuze amakhaya ethu abe kahle. Uyabona ukuthi umntwana nxa usumphambanisile fall to the ground mncane sibili but fall to the ground fall to the ground uthi yela phana sibili kade ngicabanga ukuthi nguwe otshontshileyo ngikuchayile njengokuthi kumele ngikuqondise njengomntwana but I am falling to the ground because senginanzele ukuthi imali bengiyifihlile ngakhohle ukuthi bengiyifihle ngaphi mina ngingedwa fall to the ground. Fall to the ground. Ubaba ngenelisa ukuthi fall to the ground kumkakhe. Kwaba lokuthule bandleni. Ukuthule bandleni. Ubaba ngenelisa ukuthi I am sorry ngiphambanisile. Mathatho mabala akha umuzi. Lokuqala I love you. Umntwana kumele atshele ngumzali ukuthi I love you. Likhona? Umfowenu umuntu lo mfowabo kumele batshelane I love you. Isihlobo kumele zitshelane I love you. Ukuze nxa sebephuma ngale engathunyelwa okuyi-emoji kungamparalyze ingqondo ngoba vele lokhu uyakwazi kukhona ngekhaya. Bala let's 2. Thank you. Thank you. When a seed falls to the ground, ayidli isesulela umlomo phansi. Iyabonga. Mina ngingedwa. Likhona. Ibala lesithathu. I am kunzima. I am kunzima. I am sorry. I am sorry. Lawathi kuphuma nzima njani lokho. Kungani kuphelela somewhere lapha. I am sorry. I am sorry. When you fall to the ground, you are able to say sorry.
Saying sorry is not a sign of weakness, but it's a sign of strength. Mina ngingedwa. Ungathi sorry awukho weak, othi sorry nguye o strong. Oyehluleka ukuthi sorry nguye o weak. Number 3, attacking the digital space. Sacrificial love will always produce good fruit. So kumele kube le sacrifice. Kumele kube le sacrifice. Angikwazi mbese sesonke isihlobo zami ezithandekayo. Kumele kube le sacrifice. Liyakunanzelela ukuthi iverse esifundile ithi when a seed falls to the ground. Iseed le nxa ingazange ingahlala lapha iyabe ingasacrificeanga. Kodwa ingawela inhlanyelo ngaphi emhlabathini iyafa. That's sacrifice. Mina ngingedwa. Iyafa. Ingangena emhlabathini iyafa. Kodwa ekufeni kwayo yikho lapho kulempilo khona. So kuyadingakala ezimulini ukuthi sike sife, but social media tells us we shouldn't die. Ungaya ku social media bayakutshela ukuthi ungayijwayezi indoda. Bayakutshela ungayijwayezi indoda. Indoda ayijayezwa. Ukuyijwayeza ungayijwayezi. Ungaya ku social media utshela ukuthi ngama time agugile lawo. Ungalaleli izinto zabo. Sebegugile lawo, they are now outdated. But sacrificial love will say kumele kuqale yena mina bese ngicinela. Namhla ngingedwa church likhona. Kumele kuqale yena mina bese ngisenze njani? Ngicinela. uJesu wathi kumele kuqale thina yena abesecinela. Yabona isesiphambanweni. He could have called 10,000 angels. But he said, I am going to die alone for you and me. Wayesilethela i-example enhle. Funa ukubala lapha. One of my favorite authors outside the Bible uyabhalela abafundisi kule bhuku alibhalayo kuthiwa ngu-Testimonies to Ministers. Ubhalela abafundisi ku page 377. Uthi yena, the more closely we are united with Christ, the more tender and affectionate will our conduct be toward one another. So nxa sisondela kuJesu, thina sizaba ngabathandanayo. Amakhaya ethu kasisoze sifungelane ijoy lamakhala bomvu. Kasisoze sibe labantu esingakhulumisaniyo. It's actually inconceivable, unbelievable. Akuvumi, aziviri, akwenzakali Kongo ukuthi umuntu olobudlelwano loKristu Jesu, a beautiful and sweet relationship with the powers on high, ukuba abe ngumuntu unkind, uncouth, rough, ohlukuluzayo, ohlambazayo, ongathandiyo, omubi, osondayo, owenza ikhaya libe yindawo engahlalekiyo. Akwenzakali ukuba umuntu olobudlelwano loJesu ekhaya lakhe kube yi-den of thieves. Akwenzakali ukuba ekhaya lakhe kube yindawo engela kuthula. Kakwenzakali. Kodwa umuntu oloKristu Jesu ikhaya lakhe aliso 202. Lelazi ikhaya lingu 202. Nkosi Jesu ngiqhube phakathi kwamalingo. Kodwa ikhaya lakhe lingu 35. Kumnandi ukwethemba uJesu nokukhola izwi lakhe. Ikhaya lakhe limnandi lilokuthula. Yiwo amakhaya esiwafunayo. Imizi yamaKristu lapho okulothando khona, uthando olugelezayo sukusela emini kuze kube ntambama, izikhathi zonke kulobudlelwano obuhle. Lapho umuntu lomfowabo ethi, hey, it's been a while since I spoke to my brother. Angeke ngimdinge ngizwe ukuthi unjani. Hey, lakini wabona amakhaya nxa siqeda imfa. Lithi madoda kumele sihlangane, singahlanganiswa imfa, sizahlangana kwelandela imfa. Imfelandela ibuye ithi kodwa sake sakhuluma sathi thina madoda singaphambanisi, sihlangana asiboneni ukuthi sizahlangana, siphinde sihlanganiswe ngenye imfa. Engani uJehova engasisiza emakhaya ethu kube lentokozo.
sihlasele usathane, sihlasele lalezi zinto azilethileyo. Izinto zintathu: don't overestimate yourself. Okwesibili, fall to the ground. Okwesithathu, have sacrificial love. Baba osezulwini, njengabantu bakho, i-digital world isikudilizile konke lokho kuyizinto, kodwa namhlanje we are attacking it in the name of Jesus. Ukuba ifoni ingabi geni emakhaya ethu iphambanise ubudlelwane, kodwa iyenelise ukuphiwa ama-boundaries ukuthi hitherto thou shalt come but no further, ukuze senelise ukungabi le depression edalwa yi-addiction yokuba online, ukuze senelise ukuba singatholi isatisfaction ngokuba online, sibethole isatisfaction ngokuba connected nabanye, ukuthi i-high tech ingathathi indawo ye-high touch, sibe lokuthintana emakhaya ethu, sizwanane, sithandane, kuze kuthi izulu lithi abantu laba kabasafanelanga ukuhlala lapha, sokumele ngibathathe ngiye ekhaya ezulwini. Ngiyakhulekela amakhaya aphakathi kwengxushungxushu, amakhaya aphakathi kokudideka, amanye asedabukile, amanye alobunzima obukhulu. Namhlanje kusihlwa ngithanda kubana ngiwakhulekele lawo makhaya, ukuba ungezi njengodlulayo kulawo makhaya, yiza uzozakhela kuwo, wenzele kahle. Umunye uyazibuza ukuthi kanti konke into nza kulungisa njani. The pastor is saying attack it in the name of Jesus. Kodwa mina ngilawo amandla ukukwenza lokho. Ngiyamkhulekela ukubana umncedise ukubana enelise ukunqoba ngamandla asezulwini. Nkosi sibusise, uhlale emakhaya ethu kuze kube lusuku lukaKristu Jesu okungaye siyakhuleka. Amen.